Shawano kase ye. Matthew chapter 12, 36, 37. Bible so nipa wonu mu asem na odi bebu bem. Eno na odi bebu fo. Expose bebre wo wa. Oye nkrofo a ya na ebi wo a ne nhwehwemu no ensipi. Ana ebi wo wa enyo no na obey investigation no. Eye ake yese what yase ena odi yese na yamani bi. Efa nkrofo ho. Yenhwe yiye na enipa nye. Who watches the watchman? But na Honorable Kennedy Japan was a muibayi. One way was Siana. Our ye expose. Na king Museni Yashamo Yenyamoso 5 Wukuremua and Kaye and ne Sancrofona Dodona so Esanye Kennedy expose. Euradin Shroud na Eurade Enyokese. Media de Osofukum Chacha. Na ye nyina ye hwe net ne so a enema ekoso net ne su nyina eye about yen aye papa eye onumunyamfo Honorable Kennedy Japan akompreko na woni bibi ade baako a Osofukum Chacha masua ewe ye kuro wie mu ne se tie ne ye pawo wan hwe yi a ewe ye kuro wie mu a enipa ba mu wa yi nyame awo bra wonye nyame pacho tie asama abai obi a kire na dwen wan hwa ye kuro wen enipa ba mu wa yi nyame ewo bra wonye nyame number 1 ana number 2 sa asamu ba na se wo kan won wa beje wo so bohobiem sa ne ye pe no muse ne ye pe bohos biem can you say bebre wo wa on ya abron sanfo ana bebre ye nyatwom bebre eye nyatwom onwa achila on be pushu can you say muse ne ye pe can you say da some beba no a asem beto no sankrofo na nso ana be kasa wunipa no we ye nipa bonini sankrofo na wo wanwa woye wosiana no onwa na oye bonase nu mekai bra Honorable Kennedy Japan eye expose ewo anase ho no santam na mako ayi aburi Kofodia side ho ameba traffic che me be 4 hours ewo kwan ne so traffic ache me be 4 hours ewo kwan ne so if say obia ba be hwe who watches the watchman but na Honorable Kennedy Japan wasem ibaye wanwa woye wosiana awaye expose na king museni yahwehwamo yenyamoso 5 wokuremu a ankaye ene sankrofo na dodo na so esanye Kennedy expose onwa woye osiana no ti ato da bia ya no sofukum chiacha masua ne yama bi every media ne so say eto da bi na me say me wa obetumi e wo saapo me e the voice audio ba no wa ya ma me e wa asen bi aba ho na wono ama me fila bi na wono aka kire me say sofo ya kan say sani pana wo ka sa kire me no oti US oti UK oti Canada samanyuso mi wisdom so kan Genesis eba chapter 1 was in fitian so nyame bo so ne asase ana kan Proverbs 3 verse 19 Proverbs 3:19 was say onyankopon na di nyansa odi nyansa ene bo wiase sani pana ebia wote America ebrochile na wonwu bibi na wate bibi na waye voice ya ma me sofu kan say no samanyuso wisdom ene nyansa na me kokan saa na mra ne so me mu a kwa saa nipa no
ɔte aburokyele yade me kɔ ne yade me kɔ a $100 kora won sani bi ma me $200 kora won sani bi lawyer kora won ma me bi no de me akoto sen mu eti eto da bi a ya yenhwe yie eni papa bo agye wo so bebre ba ye boje wo so a asem ba onwan so beyi wa ma eti na Yesu ka bibi e wo John chapter 2 verse number 24 eba up to 25 Yesu say ono wonim de ye na ewo nipa mu eti wono wamfa ne ho anto nipa so da wamfa ne ho anto nipa so da mekai enipa bi aba media so abaye nkrofo bi expose a se expose no baye no eye nkrofo bi neta won wachi o bo obiem brother bi an yefra no ayi Domric me dey example abaye expose efa asofo bi ho abaye expose later Domric nya asem eko prison won no won burochire ni Ghana ha na ye bo obiem obi ankosha ne da meka se brother bi ebeka someone enye no kora aye defamation ato papa Stephen Adum chedu aso e wo bra enye no kora Ghana fo ni bi eboje ne so yensa mo ne ye hwehwe tamemra so ni mu no na afi won nyina adwane ye gya no hwawano kase yie Matthew chapter 12 36-37 Bible so nipa wonu mu asem na odi bebu bem eno na odi bebu fo ya papa no munyamfo na bu Canada Japan expose bebre wo wa oye nkrofo a ya na bi wo wa ne nhwehwemu no ensipi ana bi wo wa enyo no na obey investigation no eye ake yese what yese eno odi yese na yama ni bi efa nkrofo ho yenhwe yie na enipa nye nipa hwe ya papa ekufu dampale hwe won se nda nipa na eboje ne so Ghana abebrebe ni ade ena dampale ena yesesa no a yede me papa eye Christian tetenyo honu eba ye ebedi ade won de Ghana fo eye dampale even me nua Kofi Adoma wonwani a won pe kasa mpo a won pe kasa na won pe kasa a won kasa won ma no ne yade Yesu ba ye hwe nipa Kofi aboa won hwe de nipa etu ogu ne so e wo social media ye no nipa nye suro nipa ne jai saman hwe yie e wo nipa won hwe kasa yie e wo nipa won nipa e bebo ajo so e be pejaw wosiana asem sia onwa na ebebu asenu ye midende osofu kum chacha nyame shiraw na wurade nyokese Mr. Mankwa me wo fase wo sani ska bane de awie ni project no eso de bia me wo fase ka mane wo problem enemremu na monte tap send nka no so ne de tap send ye easy fast and secured way ubetimi asend sika free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa awo be ne say kire ne se won ko App Store na Play Store on download the tap send app no or download ya ebebu sanso promo code o ma de pet TV nshim obenya €5 £5 and answer $10 on his first transfer ene me kwa akofre na ka akire tabi minyanwie esanse tap send at the good news aba tap send the gene customers wonti or the tap send wallet aba no be ne say so your customer wo UK sisi a ubetimi akọ tap send app no no create wallet wo so enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no anase mpo ubetimi atosusu nkakra enti abre sem a opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase uba o my Ghana mu a watimi ya yusu sika e wo wallet no tie ene se te say yusu momo Ghana hayru sa pepepe se si tap send atre na hiem kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na papa no